Chapter 10 Counting Money in Newari Language. Counting from 1 rupees to 50 rupees. ₹1 Charka. 2 rupees Nirka. 3 rupees Swarka. 4 rupees Perka. 5 rupees Nyarka. 6 rupees Khurka. 7 rupees Nerka. 8 rupees Charka. 9 rupees Gurka. 10 rupees Chirka. 11 rupees Chincharka. 12 rupees Chin Nirka. 13 rupees Chin Swarka. 14 rupees Chin Perka. 15 rupees Chin Nyarka. 16 rupees Chin Khurka. 17 rupees Chin Nerka. 18 rupees Chin Charka. 19 rupees Chin Gurka. 20 rupees Nirka. 21 rupees Ni Charka. 22 rupees Ni Nirka. 23 rupees Ni Swarka. 24 rupees Ni Perka. 25 Ni Khurka. 27 Ni Nerka. 28 Ni Charka. 29 Ni Gurka. 30 Swirka. 31 Swi Charka. 32 rupees Swi Nirka. 33 rupees Swi Swarka. 34 Swi Perka. 35 Swi Nyarka. 36 Swi Khurka. 37 rupees Swi Nerka. 38 Swi Charka. 39 Swi Gurka. 40 rupees Pirka. 41 P Charka. 42 P Nirka. 43 P Swarka. 44 P Perka. 45 P Nyarka. 46 P Khurka. 47 P Nerka. 48 P Charka. 49 P Gurka. 50 rupees Nerka.